Ябык кешеләр озаграк яши, тазалар тәмлерәк. Сәлам дуслар, эфирда тәмле көрәш тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Булат Бәйрәмов. Яңа сезонда сезне сәламләргә шын күңелдән шатмын. Инде тазарак дигәннән рөхсәт итегез бүгенге беренче кунагыбыз белән сезне таныштырырга. Үзенә килеп карап куйды миңа нәрсә сөйли икәнен Булат дип без икебез чагыштырганда Булат син миңа караганда тәмлерәк яшисең. Димәк, әлбәттә инде бездә кунакта бүген татар эстрадасының бик матур дуэты алдан ук әйтеп куйым. Бу бердән-бер абыйлы сеңелле дуэт, аңлавымча Булат һәм Дилә Нигъматуллиннар, алкышлар монда кул чабарга кирәк. Һәм шуларның тазарак әлбәттә беренчесе Булат. Булат, сәлам. Сәлам, адаш. Хәлләр Аллага шөкер. Сагынып көттек сезне. Сине, Диләне кунакка килүегезне. Инде син Булат монда азык-төлекләр белән танышатыр. Әлбәттә инде әйтергә кирәк. Сәлам, Булат. Әлбәттә, менә бу минем Сәлам. Сәлам. Исәнләшкәндә теге тазараклар, ябыклар дигәндә, Тазарак булат дип яшибез. ябыграклары без икәү син менә Аллагансыңдыр, әйме? Дилә, син. Ләкин ул без тәмсезрәк яшибез дигән сүз түгел Булат. Сез узаграк яшәрсез. Без бу хакта бүгенге тапшырыбызда сөйләшербез дип ышанам. Инде аңлавыгызча бездә бүген Булат һәм Дилә Нигъматуллинар тагын бер кат кул чабып алыйк. Тәк. Мин беләм сездә бик күп яңалыклар бар, әйме? Бик күп яңалыклар, күп нәрсә турында бүген сөйләшербез без. Әлбәттә инде азык-төлек турында да сөйләшербез. Иҗат хакында да, узып киткән җәйге айлар хакында да, башта иң беренче инде уенның шартларын, берсерәгә уен дип әйтәм, тапшыруның шартларын сез беләсездер дип уйлыйм. Булат, сер түгел инде. Мин беренче тапкыр гына түгел бу тапшыруда, шуңа монда бүләкләре белән килергә икәнен беләм. Пам-парабам. Дилә, нәрсә бу? Бу менә шундый матур рәсем. Без бик күп җирләрдә Булат белән сәяхәт кылабыз концертлар белән. Һәм без булдык быел Хабаровскида. Менә шундый Хабаровский сурәте Безгә истәлек. әйе сезгә истәлеккә тәмле көрәшнең музеенда үз урынын алып торыр дип уйлыйм. Мин дә шулай дип ышанам, Дилә, бик зур рәхмәт яме. Хабаровскның бер кыйпылчыгы булса да безгә килеп җитте. Хабаровчылар зур рәхмәт сезгә. Тәк, әсин, кайсы яктан нинди Бездә истәлекләр алып бик күп йөрибез дип әйттем бит. Менә Рига шәһәрендә булырга туры килде. Шуңа күрә ошо Рига шәһәренең бик матур күренеше бу тәлинкә керамикадан эшләнгән. Шуңа күрә шулай ук үз урынын алыр дип уйлыйм. Шундый матур күренеш. Бик зур рәхмәт. Булат, бик зур рәхмәт. Ригада син генә булдың инде. Юк, Диләне чакырдым, килмәде. Ай, карале син. Хабаровскига алып син барган, син Ригага алып бармагансың дип. Яхшы, ул мөнәсәбәтләрне сез инде эфирдан тыш ачыкларсыз. Хәзергә тәмле көрәшне башлап җибәрәбез. Игътибар экранда. Бүгенге ризыклар белән азык-төлекләр белән танышып чыгарга синең вакытыгыз булды инде бераз гына. Әйе. Күреп торасың, бу форель балыгы безнең телдә инде кызыл балык диләр. Бездә бөтен балыклар кызыл балык, кызыл төстә. Бездә или ак балык, или кызыл балык. Ак балык, вак балык. Эйсә кызыл. Кызыл помидор, Кызыл помидор. кызыл борыч, сиңа бармы кызыл борыч? Әйе, бар монда. Сыр бар. Монда нәрсә генә юк сезгә бүген. Монда суганы да бар, кишере дә, сарымсак. Әлбәттә инде Яшелчәләр дә бар хәтта. Яшел үлән дип әйтәбез без инде. Укроп, петрушка. Һәм әлбәттә сездә бар икән. Бездә дә креветка бар. Креветка бар. Кимдран әйткән иде, су тараканнары дип. Шулай микән? Менә шулай. Кем нәрсә әзерләй идегез? Кем беренче баш? Ике ризык, ким дигәндә ике ризык. Тапшыруның шарты үзгәрмәде, аңлыйсыз шул. Мин уйлап тордым да инде, мин эшләремне инде балыкны, форель балыгын янда фольга таптым мин. Әйе. Калган әле ул. Әйе, калган әле бу. Бераздан сиңа Шуңа җитәрлек. төреп, духовкада эшләрбез инде без дип уйлыйм һәм бер матур гына шундый салат маташтырып уйлап чыгарырбыз инде. Менә помидордан, бәрәңгедән аны пешерергә туры килер хәзер. Так. Һәм дә инде кирәк булыр. Менә монда безнең йогурт бар. Йогурт белән соус эшләп, Так. соус май белән кушып шулай кутып булгатып, Ниндер бер салат уйлап бер чыгарасыз. ниндидер салат уйлап чыгарырбыз, әйе. Хабаровск дигән. Хабаровский. Хабаровск салаты. Хабаровск, әйе, Хабаровскта балык яраталар анда. Ул бит Кытайдан ерак түгел. Анда балык әйберләре бик күп ашыйлар. Шуңа башлык дип әйтергә кирәк. Син баш итер, Булат. Әйе, бәрәңгене куеп пешерергә. Әйдә, Булат, син. Мин башлыйм нидән? Беренче ризыкта, беренче балыктан. Балыкны Шикелеш ашыйбыз башта. шикелеш юк, пешерергә туры килә. Әйе, пешерергә туры килә. Аны чистартабыз иң беренче, аннан соң кубик белән кубикларга кисәбез. Шакмаклап Кисәбез, әйе. Аннан соң табада без аны пешерәбез суган белән һәм менә шушы белән мондагы сливка бар, сөт өсте дип атала. Шул сөт өсте белән
bulgatıp, tutup, şunda tavada kızanıp pişireriz. Kızdırarız. Hem elbette bizge el tağın makaron gerek bular. Değil mi? Sen aytıp koyam. Vermicelli. Makaron italyanski gerek doktor. İtalyan. Tege katı sorttan işlengen. Katı sorttan. Bari tip katı sorttan. Bu krevetka bilen biz işleyimiz salat. O salat Sezar diye atalar. Lakin o krevetka bilen bulaşar. Обычно tavuk iti bilen işler. Lakin biz bilen krevetka bilen işlerge buladık. Amin ulagani mide anın habarsı basın ki Riga salatı bular. No, Riga'da nindi salatlar oşağından bilmiyorum bizge. Siz oşatmadılar mı? Siz bir alıp bargan iş pişmaklar. İyi iş pişmaklar. Yok oşattuğun elbette. Onda da bütün yerde var o Sezar. No, mana şunday temiz. Mana maxsus tayyorlangan sousu var. Şu sous bilen biz onu zapravlaytamiz. Bulgatamiz. İyi. Hem onun ingredientlarini ondan soň bize aytırmın. Нәрсе керек ekan, yaraymy? Mana şunday salat bolacak. Endi bizning Tamli Kurash topshirig'ini yaratgan sponsor sahnadan bir necha saytmisha bo'lmaydi. Albatta, endi topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal Savod Saba zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Kukmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan Savod Saba. German texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylik uchun haligi zamoncha Savod Sabani internet gibi aşağıda olishga mumkin. Savod Sabatiga qolin korpusi bo'lganga unda bir narsada qizmaydi, yonmaydi, kuymaydi. Big aybat Savod Saba. Yigizde var mı dile? Bor albatta. Nişev? Kubev anladım. Sanı başladı demek көп kayı. Bulat sen de şunu bilen mesela bilen kızdırasındır indi balıklarını iyide diye bulayım. Elbette. Elbette. Şimdi bizning abaylı, süngülü kreş başlanıp gitti. İkisi de Big tırışı balıkçı tartar ve bilmiyorum dileşi tartar Yok, ben hiç tartmayayım. Tartır mısın? Sen zor dilimle yapmaya gitsen gibi. Bulat azıcıklangan bulamında. Hiç tartıp durmayın. Dileni baktamak için bile dile ungan. Kim onda pişirge koygansın hali? Berenge. Mine Balık men neydi? so'ramoqchiyim. Bulat sana berenge kerakmi? Yok mena bana kerakmi? Nişe bildi sana kerakmi? Çünkü ben berenge rayından değil. Yok. Kuma bende. Menga berenge. umuman berenge kerak. Kuma kerak değil. Dile sana berenge kuma kerak başlayalım. Eyle men kubrak. Bulat biz seni Alsın. buruşqa alıp turabız ya mı? Haydi. Buruşqa. Salayım mı? No, birsin. Oldu berenge Bana ku. kerakmi? Men duxovkaga kerak. Şulay mı ne? Nimtan alle pişirge salmakçı basın. Berengeni tegerekmek işidim. Menamda menin bulyon. Bu niye balık bilen bunda? Balık kıyrığın salgında. Bulat sana. Нәрсе? Qaldiqlari, balık qaldiq bistiqlari bo'lsa menga bereli. Ey. Mana şu нәрсе? Yarın biz andi kaldık. Bigeyber. Bitindi. Ey, men pişirem bulyon. Bulat. Bu men bulat soус bulat. Soус. Menamda Kaldık mıstıklardan soğuz. Siz beni bir gıcıklandırasınız bugün. menamda ko'rasizmi? Menamda balıqning quyruqlari, boshlari. Men shu aytib pishiradi, plavniklari. Kulları, oyoqlari. Shundan ishimiz biz bulyon, shulpa bulaydi. Shulpa bula. Shulpaga biz salabzamlar, so'g'anlar, yeşilchalar. Ham mana shu bu qabula bitindi ondan sonra dile. Bu sousning Neci sous? sousning asmovisi bulaydi. Anlasın şunday anladım. Nigisi bular? Bu bizning sousning negizi bular. Sen bunu koydan öğrendinsin bu birini. Menmi? Sen pişirip qaraganın var mı sana? Dursun aytganda xatirlayman qo'yda o'rganganimni, ammo lekin men butun sousning negizini mana shu aytib ishlayman. İşleyim mana shunda shulpa balıqdan, anlari Bütün soğusu da balıktan. turlicha Bular. Peki tutda aldan ısırap koyma da sen bilesindir diye. Temeli bular mı olayı ver? Ha? Bular desek küsüne qarabay. Temli bulga teyir. Tiyeş. Yoksa bundan işe giysin orası. Bulatni Gulnoz Safarova bile. Ha, o mu? Anası Tamam, var. şaltıratalım biz de biz bittik oyunda tugul. Yarın ben dostuma şaltıratıp alalım diye. Anası var. Peki, anlaşıldı. Qarazali. Şuna kirek idi bu Dilan. Kaldık mıstıklar. Haydi. Sağ olun. Yok siyagı olan evet. Siz bular ikiniz bir dost buradasınız. O isigizge çirem kreş ahırdan birigiz jine. Sen o kılçıklarında kaldır ya bizge. Yana bir kışı yani gel. Kıraş bulgaç bilemindi Dilan'a kılçıklarını da siyaglarını da. Güzel singlime. Yine sizin iyinden gaz tugula dırsarak elektroplite yok aklısı. Elektroplite şu. Aşağı mı? Var su. Burası kışı mı? Gazdan ayırmalılar. Koy sıkı bırak. Nima ayırması yok. Yok, o men aşağı Eng oturganda. muhimi pishirga bilirga kerak. Anata da pishirga, u o'zi muhim tugul. Yok, abulay human sen balık rızıklarına, it rızıklarına koysan bırak. Men baliq rizqlari bekor atam.
Hem de seni Habarska şapkalarda aşırı bulmagandır. Onda ne? Oşamagan indi balık bilen siladılar şimdi. Beren derizik oldu mu? Habarska. Bulat nişi gelende bize Habarska forel. kej uçmay ve Kej uç var. Neyse oşadı gali biz onda. Biktemle Onun için balık. kesirdiler böyle şimdi. Kisik kırak var dediler mi? Tege Viyalini dip atalayın da nişi bu. Islangan mı? Islangan mı? Islangan mı? Islangan mı oldu? Tütünde sar bırakmadı. Yok mene iminni kittirilgen, Koklagan. koklangan. Koklagan kittirilgen. Bu balıkların için tuzlap kanar palgaga salasın. Ey şu. İçine birinin diye bir de yok. Milyar biraz pomidorlar turap. Yok. Yok. Şuraya kere. Tuzguna, barı tek tuzguna. Bulat. Senin işlerin çık baramında. Var. Senin şokmakla kelip çıkacak mısın bundan? Kelip çıkar. Biraz tügüregrek bula kanişim. Pişkaç bilinmeyin de onda. Sen kubrak. Yine bugün balık kaya bastın da. Balık kamera sebetin. İştatmış olmuyor bitmene. Yo anlayayım kuman diyeyim tırmışta. Özün tege it bilen balık çalıştırsan koşma kubrak üstünde bir edin. Var bu it mi? Kubrak it aşalayındı. No balık da yaratan bik. Her balıkны aşağılanıp tuturga da yaratan. Bir-birinizге konakka yirgende şunu sorayım. Konakka bar yirgende siz birinçik bir-birinizning menfaatlerin anda isepte tutasın, işte tutasın. O mene ay benim mana bugün bulat kile. Abiyim o şunda bir katlı mantı yarata. Benim şu mantı için elle tege. Hala mantı birine soğuşup karasınlar ya. Bulat mena kirgende nerse var şunu aşı. Adette. Bu yaktan şaldatıp kilemişsin elle tege. Yok. Biz kile bizde kiremiz birbirimize. Kine. Şoltratmış. Sıldırat turu yok bulay. Yok şoltrat. Kubuşrakta. Kubuşrakta Ete bizden. No tizgen ama. Kubuşrakta şolay bula. Mene. Bugün bu kızga kilegiz bugün. Yana da kile. Deyik. Kile bizde. Çünkü Allah kilemişsiz barasın. Kim bilir sonradan yok oyunda. Türüşe bulayın. Yok mu ne? Tege kvota bu inşaatı kumne mene biz size gittik. Siz bir de üretmiş tip anda şiratlı. Yok olay. Onda şirat yok. Grafik yok. Sen mena hazır mene amına koyur üçün. Abi da sen de. Противинді мында берсем, мен Нәрсе? түсетірмін, деме? Мен біраздан қыстым я мотын. Әйе. Şimdi size başlayasın Тізе башлар Балық. едім. Әйе, балық. berengini. Оннары бәрәңгі һәм мында менә бурыш бар, помидор бар. Шуларны да кертеп җибәрербез шундай янәшәгә. Hem bu Әйе, berengini için bir şey. кыссыннар. Бу салат өчен. Бу безнең була салат. Bulat sen izrap Benim kullan yeme. Vakit. Tirisini saldırıp bitiren bu kaydı. Tuna bitiresin sen Tuna. onu. Endi dostlar bizning tamli kurashimiz davom etadi. Uni sizlar ishladik, qanday sizlar ishlisi bor, men oldin aytib o'zim. Bulat, sen bunda mana shunday yaraymi? Oo, bigrek motor bulgan bu. Sening ishing maxsus. İtalyanskidir bu. İtalya varıp qaytib tezgina. İtalyan qilib. Sen buni hozir bunda qaynatasın, to'qmashlaringni. Aye. To'ybek. Aye. Anlatsın balık nişetesin. Tuz salındı mı da? Salındı. Balıkны tabada kızdırabız. Tabada moy başta Atlanma gerek, atlanmayın. Sliveçliyim aslında. Var mı? Akmayın da. Akmayın da iyi. Bizim mayın da. Bizim mayın da iyi. Sıyırmaya. Burada. Moy bilen kızdırasın soğan anlatsın balık. Şöyle mi? İyi balık. İşte bulat. Mesela hatta tabi veren bu tabada bir şöyle kuk maramit alsa olsa bazı o da aşağı sene cemiyetinden anlısı bilesiz. Bunlar soğuklar barısı da şunda. Şep soğukları. Temel olarak işsizin erizak. Dile bu vakitte bilesiz ondan nersek min kursatayım öyle min ağır tuğu. Min kursatayım birazdan. Hem daima kurasını. Nersegine salmadı bu munda dile. Bu munda saldı ukrop, pitroshka, bütün namda bulgan neselerini saldı kişer, soğan, balıkның kaldıklarını salğanын siz de көрген едіңіз. Бүтінісін bulgattı, tuz saldı da bu соус қанигіз bular еді. Biliyorsun mu tege әкиятлердегі sihirli bir şunday işimlik әзірлер бит әле. Соңан сідір салар да bu şapka bağda. İşkəşini görəsin. Мен ашарға қорқам. Михазин сихрлим Булат. Bulat sen birinci aşap karısın ya. Sen bana tulayım attın mı ne? Hayır. Sen mahsus kaldırgan Bulat. Sen tabanımda koy. Yok anlatsın. Aşıkma. Tabanımda da kızdırıp bular. Değil mi? Yok tabii. Yaxşı, yarat. Ayda gittik Dile, sen bu vakittan işledin. Мен мында параллель рәвештә салатка да әзерлим әйберләрне. Bu pomidorunu niye Bu tutuyorsun? pomidorunu tunuyum bu Niye salatka әзер булып торсын дип шунда. Bunu kaçtan жибәрәбез? Хәзер җибәрәбез. Духовкага ярыймы? Мен бераз бәрәңгене пешереп алырга уйладым. Чөнки безнең балык пешә бит. Әйе. Балык пешеп җиткәнче бәрәңгесе пешеп җитмәс дип, мен аны пешереп алырга уйладым бераз. Аннары шунда салабыз да и духовкага җибәрәбез. Anlaşıldı. Yine bu barlıq nəsəni də нәрсә килеп чыкканындыр сирәге bu işten нәрсә килеп чыкканын күрерсез bir neçə minuttan. Хәзергә тәмле көрәштә реклама.
Dostlar, tәмле көрәшебез devam итә. Тәмле ризык исләре чыга башлады. Инде безнең аш бүлмәсенә таралды шундый хуш исләр. Ашты килә минем силәгәй алгамда. Булат инде зур түземсезлек белән монда кичкә кулында гына сугып тора Булатның, Так авызга саласы килә, шулай бит? Макаронда. Авызына сугасы килә инде. Авызына сугасы килә башлады. Булатның менә бу төсле токмачлары. Махсус. Махсус. Шундый лодка. Менә бу нишлә дип әйтә? Оя дип әйтәләр. Оя ясады. Балыкка оя ясады. Балыкка ясады. Монда балык урнашачак, шулай бит? Балык Балык кыздырмады. Менә моның кыздырабыз. Булатның инде әзерләп чыкты. Менә бу билеттан аламызмы аларны Булат? Так, алмыйбыз әле бераз. Салыйк, менә яшәшә. Яра үзе беләдер. Бу вакытта Булатның сеңлесе, бер туган сеңлесе дилә. Ның Biz инде балыкны ничек азаттык? заттыга юл пешә инде ул анда. Яла табада. Янәшәсенә куйдык әле менә монда бәрәңгеләрне. Бераздан бәрәңге пешереп алдык та янәшәсенә куйдык. Так, Бурычларын да шунда җибәрдек. җибәрдек. Әрәм булып ятмасыннар әле Яхшы дидем. дилә хәзер нишләнә бу Хәзер без инде Кукмара табасында ни өчен кирәк? Biz bit инде әйтеп киттем менә без хәзер соус эшлибез әйеме? Менә монда безнең Сүздек бистеге. сүздек. Бардык балыкларны бердән соус Сүздек әйе. Анда мин салдым яшелчә. Бераз менә монда. Яшел түгел, яшел үлән дигән. Яшел үләннәр салдык инде әйе. Диләнең монда инде соусы әзер, соуска без салабыз. Соус әле әзер түгел була. Юкмы? Бу безнең әле шулпа гына. Шуның хәтле соусын калып карыйсы килә, мин инде әзерләп тәмтердән Biz анда хәзер салабыз. Блендерга турыйбыз да, ваклыйбыз да. Ваклыйбыз әйе Чөнки яшелчә. соуста ире үләннәр барып иште, шулай бит? Сетәмен. Дөрес әйтәсең. Без монда һаман яшәп, ошо турында, иҗат турында бераз яшәп килә. Җәй айында нәрсә эшләдегез? Кая бардыгыз? Киләгез әле, әйдә, бераз гына. Бер нәрсә эшләмәдек. Бераз эшләмә. Юк. Яңлама. Диләнең Инстаграмында күреп торам. Без менә тагын самолетка утырдык. Без тагын кадырышып киттек. Без тегендә барабыз, монда Савантыйда, без тегендә Савантыйда. Дилә Инстаграмны ярата, адым сайын төшерә, молодец. Мин дә төшереп ала. Бүген дә төшерде инде. Әле мин Инстаграмда юк идем. Юкмы? Ну, әле күптән түгел генә барлыкка килдем. Ох ты. Ну, кызыгай берләр менә анда. Булама. Кемнеке? Булат, аңа әзрәк шулпа салып җибәрсәң. Шулпа әйдә салыйк әле шулпаны. Ул Бераз гына сал. Кызык булачак бу. Коктейль була бу. Ох. Булат күзеңне җым. Монда хәзер теге саклагыч костюмнар кирәк, шәшри бу. шешрәми. Юкмы? Китермәскә тиеш. Әйбәт, миңа ашты. Блендер белән барлык укропларына яшел үләннәрне турап без монда салдык. Булачак. Үзебезнең соус кышлай бит дилә. Әйе. Бу вакытта Булатның балыгы Әзерләр. инде әзер. Сетисен салдым, булды хәзер кымалап пешерәсең, шулаймы? Әйе. Мин барыбер тегестән иҗаттан бары сорамыйча туктам, бирү кайырма дигез сол, йөрдегез, сөйләгез әйдә. Кайда барасыз? Иң ерак менә ничә? Йөрдек. Бик күп сабантуйларда булдык. Быел Булат белән ерак җирләргә барырга туры килде ничектер менә. Хабаровск, Комсомольское Амуре ул бит инде 9 сәгать очасы гына бар. Самолет. Әйе, самолеттан. Куркытмадымы? Юк. Булай ничек? Нишләп? Кышкышларга ни Әллә хобби синең- юкмы? Аэрофлот бик яхшы компания икән. Реклама күп теләделәр бездә. Шуннан. Аннары булдык Таллинда, Финляндиядә булдык. Әйе. Әйе. Анда да бу барлык Кырымда булдык, Кырымда. сабантуйлар. Кырым инде хәзер безнең Рәсәй дип атала бит инде. Менә Кырым дигәннән Кырымда булдык. Кырым маш диләр бит инде хәзер. Монда нәрсә үзгәргән элек булган бар инде ул Кырымда. Юк, булган юк иде берничә мәртәбә. Булат синдә мәлім? Кырымда бик матур. Кырымдамы? Әйе. Бер тапкыр булган бар, э? Булатның Әле Украина составында иде мин Әйе, барганда. ул вакытларда. Әйе. Инде булган бар янда кайчандыр. Әйе, үзгәргән бер нәрсә. Ну, әллә ни үзгәрмәгән алай артык. Әле. Шул ук Кырым инде әлегә. Әйе. Ә кешеләре ничек менә сез ничек кабул итәләр анда теге? О, Аллага шөкер без сезгә кушылдык, Рәсәйгә кирдек дигән булып, юкмы? Яисә, кирәк түгел исе дип. Юк, анда сөйнәләр әлбәттә халык теге каршы Анда бик түгел. Каршы түгел, Әйе, каршы бик түгел. оптимистик анда аларның кәйфләре. Вот, süt üstü alıp gelsen tamam biraz. Вообще evet olur. Диләнекен алып торсак кына инде. Aynen. Нәрсә кирәк сиңа? Biz сиңа бәрәңге биреп торган идек, син безгә сөт Әзгенә. Әзгенә. Салма, яме? Tamam. Бакча җимеше түгел, акча җимеше ди. Сезне ул сабантуйларга кем җибәрәсең моны? Татарстаннан, шуны беләсең. Әйе, ул ерак сабантуйларга без Татарстан мәдәният министрлыгы аша бардык инде әлбәттә. Алар белгәнегезчә ел сайын 100дән артык сабантуй эшлиләр. 100дән артык мы түгел, 200дән артык. 200дән артык. 200 дән Әйе, артык. Булат күбрәк белә инде. У күбрәк йөри. 250 сабантуй. Шуңа бөтен
dünya boyunca. Kim koydu elegen değil mi? Kim koydu elege artistlar Anda bilen. tege tender kvota bulam hele de. Kim Finlandiya sayılıyor? Bula. Kim sayılıyor anda Tallinn'de? Biz anda bizim bir abu yaşlı bir tuğan Tallinn'de. Şu an ittegisini bak. Biz indi Bir tuğan abay. bir tuğan elinin inisi bulayında. Bizim Biz ne? iki tuğan onda Nikaşlar, nikaşlar var. Şuna mene biz indi işledik de yolda gittik. 20 yıl kurgan yok indi alanın. Onlarının rizikları ayırılan. Tallinn bik motor şehir, bik motor. Мен motor olsam rizik turunu sorayım. Rizik onda Rizikleri elekten bildi. Tatar milli riziklarını unutып bitirmegenler mi anda yaşar? Yok unutmaganlar bizim şul peremeşler, belişler bilen göbeliyeler bilen oşat, rezillik koyganlar Şul varsa da, şul gaybirler. Ondan soň onlarning rizik yog'undan elekten birli yaxşıydı. Onlarning mene Tallinn'ning sırları, konfitleri, şokoladını elekten abiler alıp qaytalar. Alıp qayttın mı sen? Alıp qayttım. Endi alıp qayttım iyi. Anladım. Rahmet. Tamam ne buldum. Şundan. Tamam benim balık hazır bu aynı. Bitmeliler. Elle işte bitti mi? Bitmedi salata. Dile biz bunu niye kızdırasın anlat hele. Ha? Bu bula bizim Nerede bulasın bu? Kiygen un bulam elde. İşte bindi kızdırabız, onunu salabız onu soğuzqa. Açık sen moysuz kızdırasın. Moysuz kızdıralar. Birinci Bizim bir moy kızdırgan var idi mi ola? Yok derse un kızdırganınız var mı? bütün xotin qizlar da qızdira. Ha işitme. Bütün xotin qizlar da qızdira. Anladın mı? Onu. Tak. Yemeğe kızır. Onu salalar qoy vaqtda it bilen gulash No ishlaganda. ansın ko'rgan bor. Gulash ishlaganda. Ansın albatta shulay, ayi. Qizg'on uni islari tutirdi. Osh bo'lmasin. O'zlarini chaqirdingizmi sen? Bunaqa. Elbette çapırdım. Kile almıyorlar ya nişiktir. Ama çok sebepler arkasında. Hazır indi ne kiloga jigina var. Siz borib qaytib. Biz Samantoy vaqtında qaytib izledik. Ko'ngil bitindi Samantoy vaqtında. Qozon Sabantoyunda. Qozon Samantoyunda bo'lsa da, jeykina endi. Ovul Sabantoyunda. Avul Samantoy bo'lsa bir Onda ko'ngilda. nishlik ekan. Sening baloning azri oxirsan. Avul Samantoy demekte mana bu yıl bizning biz o'zimizning Avul Samantoydan ajraladik bu yıl. O'zingiznikinde. O'zimiznikinde. Ketdingda. Lekin yomg'ir yog'di, конечно. Siz jırlagangadir endi o. Mana shu jırlagan bormi? Var idi ishlab, umr bo'yi avulda ajraladik endi. Ondan soň Qozonga ketgachgina qaytib bo'lmadi. Ondan soň qaytdik mana bu yıl nihoyat. Ikkigiz duet bilan. Duet. Avul xalqi. Avul xalqi. Biz de rahmat aytdik, ular da bizga rahmat aytib, shulay yig'ilishib qaytib ketdik ondan soň. Endi anlaşılaki Bulatmanda hazır bu balıkni o'rnashtira boshladi u yoqqa. Yo'sin Aytib mashtan yasagan u yoqqa. Ham qizdirdi ularni. Albatta endi mana bu. Iskitga shep, ko'kmara metal savod zavodidan chiqqan tobalarda shular bit. Unda shunday qizdi. Shundan da toba aybat. Aybatbek. Kimyoda yanmadi. Anlaşılaki bizning topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara metal savod zavodi oshiq aksionerlik jamiyati. Ko'kmara savdo markasi vaqt bilan sinalgan savod sabaq. German texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylilik uchun haligi zamoncha savod sabani siz internet kibit oshada olirga mumkinsiz. Internetdan kirasizda zakaz berdingiz, ikkinchi kunni shalt egizga keltirib berdilar toba bilan. Dila, o'ng'amsha bu sousning singa ishtirifqa deb aytgan deymi? Ayy. Ул да булса, кызган unni biz solamiz onda. Tushunasizmi? Ham bilib atib turasizmi shu. Ayy. Ham ol endi bir shunday massa kelib chiqaradi, yesh. Bu sos bilan biz narsa oshib qo'yira. Bu sos sat uchun kerakmi? Bu Baliq uchun. balık için. Bu bereng. Ayy, berengizin. Ha, bizdagi mishdagi baliq anda barangi uchun hazırlaymiz sos, anlaşıldı. Ha, bular endi o'zining krevetlarini istarta boshladi. Qarsini ishlatasың. Yaxshi, men deyapman. Ayy, albatta. Bilaman. Бар тегендере. Haydi. Yara silagiz kelajaqdagi planlar va bizga g'alati qiziqsindiraymi mana yangi sezon konsertlardir indi. Jillar hazırlayız indi. Ekangina. Biz Klip. Обязательно ko'rasiz, Alloh bersa. Ham ул нинди җырга булачак? Ул безнең ikimizning Dila bilan yangi җырыбызга ул 3 син җырым дип аталган җыр. Әгәр әмнә сез икегез клип төшергәндә бер инде ни буламысың? Ну, идея каян уйлап чыгарасыз? Кайсыгыз әйтә идеяны каян карыйсызмы? Укыйсызмы? Бергә уртага салып булат шулай тик. Бу вакытта менә спонтанно килеп чыга тик, уйламаганда гына. Уйласаң икән, наоборот килеп чыкмый. Элекке клиплар дип әйтгәндә. Айы. Теге югалган абый белән Onun ideyası mиңа килде бугай беренче тапкыр. Андан соң Дилә дәвам итте. Менә булай әйтәбез әйдә. Ну,
devam eteyindi o ideyini. Detallerini. Detallerini iyi. Bir baş yaxşı iki baş bitinde. Dağda yaxşırak. Üç baş olayında acıdaqa. Üç baş şimdi. Әкият. Так, Булат, сен менен көңіллі. Кеттім мен Диләге. Бар. Булат, силе де силе оқаман. Иә? Ne salam. Саласың, нәрсе саласың. Мен салам дейді. Мен салым ташладым. Мен ташладым, мені салам. Sütü saldım. Салып тоқтадым. Дилә, ярар. Жырларға келгенде. Ну, жыр темаларын сайлау тұрышылар. Дуэтта жырлағанда, абай білән сіңір болғанда, кім қоян шығыр таба кейін. Аңлайым, Марат, Мұхин деген кіші бар әлбәтте. Biz yıl sayın Бар шындай шәкіз. yarı bizim şu konser var hele. Konser Ул olduğundan. безнең өчен шигырь эзләми бармы? Yok mu? Юк. Şiirlerini biz izleybiz. Biz konser olduğundan bir tema bulabik indi. Indi Әйе. konsertning temасы. Yani şunda biz tagi şey indi duetni işleybiz. Сол жырға, темаға яраклаштырып. Temaga yaраклаштырып. Yeyse indi kiliştirip mi indi. Быйыл кызык булды инде бу жат. Быйыл ничек була? Быйыл ничек булды? Быйыл бер куплетин Диле язды, икенче куплетин Рамис Әйбәт язды бу шигырьне. Шигырь ие. Men şiirin sözlerini de yazam biteri. Хитаннан, киліп жеттімін темаға, там деген нәрсе. Хәтта быйылгы концертта мин дә бер үземне язган җырны җырладым. Үзем дә ышанып бетә алмыйм. Деген жыр, әйтәле. Бар каеннар дип аталган яңа җыр. Бар қайындар, темасы да яңаманың Әле- тема іштен жоқ әлі. Қайын турындағы мен. Юк, ак каеннар бар. Қайсы орманда? Кәкре каен бар. Ә бу пар каен. Бар Менә қайын. кушылып үскән. Так, Әйе. бір куплетің айтайын, шигырь да өзің екен әлі. Шигырь юк, үземнеке түгел. Шигырь Вазих Фатиховныкы. Күптәр инде уларны миңа бергән иде. Мен шул көйләп бирдем дә телефонга яздырып Яқшы, куйган. келедің бұлай. Телефонға яздырып Бұлар қоям. гитара баян алығына скрипті білән болады. Һәм барлык шедеврлар инде әлбәттә Марат Мөхиннең студиясында туа, төнлә туа. Шул төнлә туган җыр инде. Şey işte bence. Şey. Ne kofalar şeyler. Әйе. Meyler. Анысы да булай да вакытта. Bu dilenlik. No. Dilenlik. Теге барсы да шама белән, шама белән. Olurmuq. Аларныкы. Hem ilkten anlamışlar dilalarını alıp kayta stüdyodan indi. Hazır. İkisi de hazır. Marat da Bulat da hem jırda hazır. Anım karalar. Bunday көңіллі. Şöyle көңілі şey yaşayıp atabız bize. Anladım. Barısı da anlaşıldı. Bir көңіллі екен. Үйде шақырыңыз, мен де жыр жазырға яратам. Ярар. Идеялар Yazıp тупларга. қарағаным yok әлі, но кім біле бейті. Юк, жыр язгач шалтырат сен. Yazғанда ма? Язганда. Шақыр десең. Так, көңілі салат не саясырыз? Сен салтқа кіріштің Ben әлі? saatga kiriştim iyi. Елің балың әзірдір Bizden инде. de bolak hazırdır indi. Bulat elle. Saatın turap atта инде. Salatқа нәрселер болашақ бізде. Bizim salatga Bərəngi, bulat pomidor. bərəngi, pomidor, Әйе. hem соус işleybiz, maxsus. Сенікі? Бу креветка теге ни шикелле? Семенка шикелле, шулай бит. Шистартасың, хамам битмей. Оңашылды. Әйдә біз енді изгін айтып олжып, сылатында сенің креветкадан қала нәрсе болашақ. Креветкадан кала сыр обязательно. Бу пармезан деген сыр. Шушы яратқан сырың ақпысы. Әйе, яраткан сырларның берсе, бу сырдан башка бу салатны әзерләп булмый. Ну, тәме бетә. Тәме икенче була. Икенче сыр белән эшләп булмый. Цезарь креветкалар белән. Әйе, бу Цезарь креветкалар белән. Һәм әлбәттә салат безнең була. Махсус әзерләнгән соус. Так. Шулай бит инде. Креветка һәм сухари кирәк була. Һәм помидорлар менә монда кичкенә генә черри дип аталар. Шуны шулай куясың матур итеп. Шундый салат була безнең. Сарымсак. Әйдә теге жырын жырла әле. Кайсы ул? Эшләй тегән. Поркайннармы? Әйе. Пар креветкалар. Припевым белән мин Әйдә, хәтерлим. кушым тасын. Эх, кайыннары нишләдегез, нишләдегез, уртак иде серләрегез, серләрегез, ике якка шәшелделәр, сибелделәр, уртак булган серләрегез, көннәрегез. Менә шулай инде. Ай, җылатасың. Насыл жыр икән. Миңа hazır kirek soyubu соус. Сен сылашында молодец Булат. Тырышабыз инде. Автор башкаручы Булат Нигматуллин. Сезнең алкышлар. Автор башкаручы Дилә Нигматуллина. Ну, автор дип әйтәм инде, соустарның авторы. Әйе, автор башкаручы. Мин дә үзем дә җырлар язам. Алай димәле син. Мин беренче яза башлам булып караган. Булаймы? Дилә, вообще не аның теге
Ничек дебейін? Барған сайын бірін яза дейді. Оның башы көбірек кеткен. Дүниеге қарағанда. Әйе. Соған көре ол көбірек яза. Жарар дейлі, айда. Әйе. Жырла бір жырыңы, соңғы язған жырыңы. Жыр язам деген. Соңғы yazған жыр, әлі соңғы вақытта Айда, yazылмыш әлі. İlham келмеген әлі. İlham İlham yok қоядыр bizde, йөрүй İlham. шунда. Сыйныфтағысың. Урладыңды білесің, урладың. Орладың. Жырлан біздіңнен. Шума. Күй авторы сен ме? Әйе, сөздері де. Шын. Әйе. Бұлған енді. Әлі бүгін тыңладым мен аны. Мен? Сен ме? Автор, мен. Қинақ қына автор башқару сөйлерін қатылын. Яқшы. Әйдәгіз балықны алып шығып енді біз. Балыққа кеттік, балықны алып шығарбыз, көрсетірбіз, қарарбыз, барысын да эшләрбез, мұндайлы саатлар да әзір болар. Барысы да бір неше минуттан әбу вақытта тәмле көрәштә реклама. Көріп тұрасыз достар, біздің күрәшшілеріміз өзләрінің енді шундый паузаларына басып, қайшан биналарының пішірген ризыкларына дегустация сармын деп енді кетіп тұралар. Қайсыңыздан башыбыз әзір, Соны бітті. Әйді. Салатлар әзір, Әйді менен баштасы әзір. керек. Ол тұқмаш дейсің. Әйді Булат. Әйді, жал түгел. Бүгін біздің түге балық екен. Бұл салат тұрмай бейді мен сен тәлінке, мәлі мұндан қалып қарасың. Ауыз ішшісінен ғана. Салатта балық білән, бұл Цезарь салаты, шылай бет? Әйе, креветка білән. Креветка білән. Булат өзі тұрышаштар болатын шерегіне. Соусына манчы баласың. Соусына манчы Манчылық, манды. Нешік керек бұна, шулай манасың. Булат, кәмлі. Сырында ұнытма, сырында әзірек құш қала. Булат. Ескеткеш. Әлі бұл әдейлер тұра тұрғанда мұста меға ма? Мұнысы меға. Мұнда бітін нәрсе балықла бүгін. 2 порция шықты. 2 порция шықты. Мен бірге гіне шамалаған. Біздің коллектив зор бейт әне. Камера өзіне әшіріп тұрып етімді. Ауызлар көп. Булат. Кәмлі деп етсем, бұл бек аз болашақ. Супер. Диле. Әйдәлі. Сеңа бек ауыр болашақ абайыңды жеңерге. Yok benim bilgim var, sen hiç gözümdeki. Evet. Tak. Demek Dile. Osman başlayalım. Balık için mahsus sos yasadım. Dile big moğayken soslar bilen. Bulat big sos tap moğmadan sayı. Bu berengi mi? Balon kapar sikeleyin birinci. Balığı hazır bulgan miken. Ay. Тәмле түгел, деп әйте алмайм шыл Булат. Әйбәт. Ғайбәт. Ярында салаты да шылай бит Дилә. Әйе. Ай, Дилә бик тырышып, нә шундый теге. Укытучы кебек. Әйе Булат. Ашап кара әле дип. Ничек соң? Ашарлыкмы соң? Бик әйбәт ашарлык бу. Бу булган бу. Мектемле мен әлі мұнда бір шарына бар жүрмін, мұнда бик мотор көрініп тұра. Сіз игізеклер түгілдір бейт? Жоқ. Икеңізді бек ұстардырләгенсіз бүгін. Біз бір яқтан. Бір яқтан да? Бір әті білән еден. Аңлашылды. Бик ауыр хәлге қалдырасыз әлі сіз мені деп әйтті де. Әмәлекен шулайды. Саяси яқтан емен? Әмәлекен шулайды. Концерттарны кім көбірек ештіра болатның әлі шекереміз сіліне кімі? Дересін әйт. Uyuşturuda. Uyuşturuda Bulatnıqı indi. Siyasi yaktan Bulatnıqı kerete. İcadi yaktan kimdeki kübrek kereliş? Cümle konsert oşaq. Ay. Bulat koyan bilgendir o benim Sezar'ını yaratkan neyim mi? Bilmişeli. İsveşim koygansız. Bulat. Bu jigit kişi Bulat'ırıp şöyle әзірләгәнен инде, мен білмеймін. Тырыштамайды яра. Бұл жігіттігі жеңсе де білесің ме? Ол бит оларақ меңа қарағанда. Тәжірибесі де бәлкім көбірек. Һәр вакытта да ул куйырга кирәк инде. Мен общагада яшадым. Yok, аннан да түгел, тугай тарапта яшадым. Диле яшамадым әле. Yok. Булат қой ашарбыз заны сен Булат әне өзі де қышты келеді. Ауыз дип кенә карыйм. Диленекен ме? Үзеңнекен ме? Үзеңнекен қап карамаган. Анда бар махсус соустары бар. Диле ул теге жеңсе дә бик зурга түгел, аны хатны генә. Мен ышанам. Шуңа ничек бар шулай әйтәм, ләкин миңа калса бик тәмле менә шул оппак майда кыздырган балыклар да һәм бу сидер салатлары да
Искиткеч батты. Иле, синекine de tel teştidirek түгел. Lekin ezgine. Bir kadar ısınık bilen. Şulay ittirip, dostlar, bizden indi bik bu tabalarda biktemli pişirgen kızdırgan tabalar bizim sponsorumuzdan. Sponsorumuzun siz bilesiz kim? O Tukmara Metal Savut Sabası. O da aşık aksionerlik cemiyeti. Hem onlardan biz elbette sizge buleklerini tapşırırga bik rahatlanıp bik de tapşırabız. Çünkü bilemiz, bik ıstap şikşikenizini dile ol şulay türlü tortlar yasarga bik xiras demedik. Ul tortlar әзірлейді, pişire. Nindigen salatlar, tortlar yasamı ol şu agara dileyin birinci başım. Sinen bik zor rahmet. Gelgenin için hem şunday kızıklı retseptler bugün pişirgenin için şulay bit bular. Dilega rahmat. Конечно, elbette. Dile, Rahmet sizge. Rahatlanıp pişir, Her rahatlanıp vaqtda kızdır. şot sizge kelirge. Ayya. Hem Tukmara Metal Savut Sabası zavodi aşık aksionerlik zor rahmetini bildireriz. Ayırım rahmetim. Ayırım rahmet. Ayırım rahmet bulat elbette sana da var. Eylem yana var. Bir şey bulması. Sen söylüyorsun Dile'nin gaylesin, gayle söyle senin gaylengni. Elbette kunakka yerişkende bir-biringizge. Sılağız, pişirigіз. Şu tava bilen kiremindim mi sana diye? Şunu da pişirem de evirini. Şu alıp kirem tava bilen. Tapşırıp bitkeş, o seni gidip tıraşak tava bilen başta. No ama kirelimiyim canға deyip. Yaxşı, indi dostlar, eğer de siz ilgirmegen bulsağız, bu reseptlarını yazıp kalırga, istek kalırga, alarının barısında okuyalasız siz İrik Maydanı gazetesinden. Yazılı indeksi 16-886. Şunun bilen bugünkü tapşırığımız dostlar, indi tamam, bik zor rahmet elbette bizden kelgen konaklarımızga, Bulat sana, elbette Dile sana bik zor rahmet. Şunday kızıklı reseptlarınız için, kızıklı küreş көрсеткенiniz için. Allah bir söyle aldı da uçurashlar ketsin deyip bizni sabılaşabız elbette bugünkü tamaşaçılarımız bilen. Temli yeşik, temli aşık. Sağ olunuz. Sağ olun.